abaruga kusare juma kampa mingu yabatambura kuronki munonga barwire nshasha nimwe kandi abafera ntugira ngo ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ni mwabarene batereka nsamajenye mazima ntubendeza ebironki byonka bito erizoba nebiro 11 okwezi kwa Shaban ningasho kwa mnana omwaka 2025 kurugira aha kalenda y'Ekisilamu kandi y'Ekijungu erizoma anebiro 30 okwezi ko kubanza omwaka 2026. Yes, hindi gambira inshallah taala ekisibo echa Ramadan ekiri kwera kandi ntuza kuba ntutaranjuramo abo kuba most likely ntuza kutandika ebiro 18 okwezi kwa kabiri. So oyetegwirota inshallah taala tushabe mnonga okurebangana Allah subhanahu wa taala yabasa kutwisya yo kurunji mnonga tubase kusiba ekisibo kitu ekiri kwera echa Ramadan. So elizoba nyenda tureba nshonga ekwatirine ninjira nitima envy titima itima obutendeza ekisho njirebe byo no muntu kurebese ekisho karwara so ebitonke yo biriyo abamwe bajanti kandi bikonkanga ebintu ebyo biriyo nigo muramagwite elizoba bukimo cyona Qur'an hadithe bikachigamba oje munonga. So on studios nyine mu Sheikh Coach Keita. Coach nani manyiso no manyako na Segirinya nyo nani manyani district nani na mbani Sheikh Yusuf Sheikh Segirinya Omar. Okay. Okay. Segirinya Omar. Yes. So na Sheikh Huziri Sekaita kanwe director wa Western Muslim Youth Network. Yes, so deka ntandike naniwe sebo ni waratakire omukurogo. So nanyenda tushobore Qur'an na hadithi nibigamba ki ahanshongije yitima ekisha envy kitugambire cyo nkimanyisa ki kandi Qur'an na hadithi nibikigamba ki. Naam, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Abatukurikize n'abakutureba mwena abaruire ntushasha nimwe kamyanya zo kuyagamba kandi abarije ntushaba mukamarahanga bongera amagara marungi. Amen. Nyowa mazina ni twase Kaita Huziri abinjo bakumanyanka Coach Keita. Yes. Kandi yowe ndi acting regional commissioner wa Nkole Kigezi wa Independent Electoral Commission. Okay. Mbene lizoba ina mashimerwa mingi okuba mu studio ni wimyanya zahawa. Amen. Na Sheikh wanje secretary wa dawa Isingiro Muslim district kandi obe tukuzagamba tukuza kuhajana ahanshonga nkuru munongo mu community yitu eteganisa abantu etuteganise enshonga ya envy ninga shi itima ahabura umuntu we no kubarine mu community yitu na no mukutungura ihanga yitu mwene obusiramu nubugamba habintu byona generally. Yes. It is a global book. Quran is a global book. Akwane gamba habintu byona birabiro munsi. Ebirabireho na nebiribaho. Subhanallah. Nico kurebera ngo kitabo Quran yeji. Neco kutangaza. Yeah. Werahanga nyamuhanga witu okutuhanga. Akenda aturwaneho arebuke ngo yatuhereza guidelines ziratuguidinge okutukutambura mu community zitu turebe ni bintu bitakwasa kubugana bikatuteganisa bikaturemesa okora bikaturemesa kubaje obuturage mu community byona yabigambaho mu Quran mwena kata constitution akatuhereza constitution kandi yakomaho yatuhereza entumwa Nabi sallallahu alaihi wasallam entumwa ya mukama rahangejo eyaha muheru omuntu mwaze zona ketarabire jo ntumwa tukaba tutakuza kucenga kitabo Qur'an bigambe birumu konka habo kuba erimwe byo kutangaza nkentumwa niyo ya ruhanga muho yarabire okutushoborere bigambe byo biri mu Qur'an ekabinterpreting ito tubase kubicenga nico kurebera obwiro bukiro bwingi entumwe ruhanga kuyabira yohereza iteka ninga si chapter yo no mu Qur'an entumwe kigishomera abashija babiri bari abaharabu hati babuze entumwa nti ya Rasulullah aha ruhanga yanamanyisa ki
kandi wowe chapter yija eryo mu ruharabu eryo mu rurimi rwabo hate nibyoreka obukuru bw'ekitabo na n'obukuru bw'entumwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okuyabasise kuchenchura Qur'an akagitushoborera nkitwa abantu tubase kugicenga haze icyo kimwe nacyo ncoreka amazima g'ekitabo ekyo kugira ngo kikarugwa mu kamarahanga kugira ngo bigambe byizire bikizire mu ruharabu konka abaharabu benyine batakubasa kubimanya meaning yabi hati icyo nayo cyayureka mu kitabo ekizire kurugwa mu kamarahanga cyo kuhugura abantu mkitwe community tubase kutamburaje ombuteka mwana murambo guturuho no gwitima no kushoma hitima omugande cyakwete ensarwa abantu bingi binitima ahari bagenzi babo Qur'an kabigamba aho byona na hadith za Nabi sallallahu alaihi wasallam nazo zakora ki zabishobora mwene cyo kureberaho hari ibigambo byo mumanyi ari kwetwa Ibn Taymiyyah rahimahullah akagamba ngo enshongina nizirya enshongino magara g'umuntu aze enshongezo ni nkuru munonga omukommunity mutukutura ahakayi tukutura ebintu bituramu konka takukimanya bikorwa konka takukimanya konka no manyo kurondo kumanyana no kwega n'ekintu kikuru munonga aho kuba wagwa bintu nkebi oguskola ninga sho mumanyi ebiyagambireho kandi bikubasa kuturaje omumakagito na no mu community mazima no botungire ikintu kihango icyo kubanza haza hari cinkwenda mu ryebebena akajyanda al-hasad yaqulu al-iman ensarwa ninga shitma nirumara hubwikiriza bwo muntu umuntu takugira itima akaguma ryo mwikiriza iwara no ukora hawa no ukora n'abantu konko kashanga umuntu atakwendeza kandi arukoreka ngo urumangwajire kanzu enkofira jwire na yoreka ngo mwikiriza konka kinitima ahari mugenzi we ubwo natakabiri mwikiriza no byakuba nashara no byakuba nasiba no byakuba nakwato mushaho nahayo charite konka kina kantu kitima mu mutima gwe oguranga takoragana na wahabweshonga ubu itima kuri kwizo mu kifuba cyo muntu ubwikiriza ne bukoraki ne burugamo hati to obusiramu ne butushomesa bukutwegesa ngo muntu tashemeye kuba initima nakantu kake munonga kakwingana na enjuma yorro eryo mu mutima gwawe omutima gushemire kwera akubitima ndurugamo ibintu byinshi manyo muntu yagira itima naruga kandi manyo witima nabasa gukora buri kimwe cyone cy'umuntu kibi owitima tamarwa owitima tayikiririzo mu ruhanga n'ubwo gwikiriza buri mutwantu tugira we naguma nagira ngaha bwaco gunanshira bwaco gwa inebi nyowe kanta byine mwe n'ugwabine nabyo kuntu bihwaho kuntu bigenda bikamuho ebyo ni itima hati ayebwa obwikiriza twareba ngo itima ndiha ho bwikiriza bwaci bwo muntu mu kifuba ebyo bintu bibiri tibikasta mu kifuba cyo muntu kugira ngo hari hitema kana hari ubwikiriza kimwe cyikukwija kikataho mu kifuba nikihaye ikindi so ubwikiriza kubukwija bwiyaho ki bwiyahitema so barumuna banje bakuru banje banyanyazi abaryoko bakutureba obusiramu bukashomesa habintu byinji munonga specifically rizo batwanda tureba hayitema mwe naru kutureba niwe tayamatu tegamato hurikirize itima ndutyahi echo kubanza itima nirutwara umukwerekera umuntu yagira itima nahwerekera na business ziya nakora nizifa aho kubwongo bwe nabwihaha byakora abuteka abandi aguma concentration agitira abandi bitamukwatireko echo kurebera twe turi mu karuhu konko kugira ngo umuntu ayinitima nabasa kuba atafutera karuru konka ryo mbanta ryo najya ngo gwe nyendagwe abitima bya hamutima eri afutambura naryo ekintu tuwakuza kukitwara konka takwenda no wakitwire na wakitwara naenda akibona bafe hateri itima rukika hare beru kushekyo barumuna banje nabanyanyaza abaturi abakutureba itimerio niribe munonga mwe no muntu ogwashemeye gukorata imuka hanye kiro shanka mwenda
okole meditation oganire na mukama ruhanga wa omushabe osale sunna eraki 2 3 4 mukaga ezo kubasa zone ziri obushobozi bwawe ruhanga kwihe ekintu ece kikuryo mu mutima cyakitaka kurugiramo then tokubasa kutunguka wallahi itima aho nturyatuse ntuhori yakora ki ntuhori yatusya echa kabiri sister Hawa abantu baba bari mu business nibakora konka habo kugira ngo umuntu ayine element yitima umukifuba cye oshanga yigure duka konka yagumana yaranze byondije yagire kefa ebintu byabine nabiguza konka concentration yagibiyaho ahabwaki envy itime muri mu kifuba najya ahabwacoriya yaretebe ahabwaco yaretebe ahabwacine ba customer bingi aboncyane ba customer bingi hato shangwa ino warire kiro naterese mu ngwayiza muhagire kandi yogwe ebintu bikorwa mukama waranga witu watuhangire buri umwana nuba kumutebekanisiza ukwarabe kandi buri umwana ine risk ye so abantu twena tuyikiririzo mu ruhanga twenda kukiritima twena tuyikirize obusiramu bwine pagi 5 umuntu ari kwenda kukiritima ekikumukizitima ne pagi yo kubanza y'obusiramu shahada wallahi omuntu kwikiririzo mu ruhanga akamanya ngo yamahangiri kandi ubu yamplanning akamuhanga na work plan ye yona yakuza kuturo munsi ruhanga gina akagita so tebekana mazime cyawe kanise cyawe kiryo nkije na otakachitungire kiryo nkije rugabya reka kubugutana shehomwe mukama wanje Sheikh Burhani kiti no kukira kugira nti mutonzi wafe yakora ki mutonzi yasala wallahi no bwakora no bwakwiruko kazoku no bwakuzo nyuma yorwiji no bwakuzomba fumu no bwakuzankahi konka ruhanga takikirize wallahi toine cyo kubasa kutwara umesho Okay, barakallahu fikum ninjira munywani wanje wabihora ebigambo birungi kuruga owa omukuru uhuziri Sekaita. Yes, so the kanza wa Sheikh Segirinya Umar akane secretary wa dawa omuri Isinjiro Muslim District. So watakwachira omundi okunde haza nani ngshaba ochoba bituna bihura ebindi mashallah mashallah nani jangu ni ngambo ruchaina yes okay mashallah so nani ngshaba niwe yongeserezeho ahanshonge cyo tugambire edini ey'Islam negamba chi ahanshonga ningashe kigambe cye ekitima yes naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man jana bil huda wal bayinat aba qasim al mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in thumma nafana bima ta'allamna wa tu'allim ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allah tu mwebaza ruwangulu mukuru mulamuzi asinga abalamuzi bonna tubaze nteekateeka gyatuwadde mu busaasizibwe kubanga yo Rahman mumanyage mulimu erinnya ly'obusaasizi kyensooka nakyo nti programu zonna zitutuukako zigenda na busaasizi bwa Allah era njagadde kutegeeza madamu Hawa nti Allah w'ekitiibwa buli kintu kyonna kyonna akulembeza kusaasira ku gye tuli kiwala mu mannya g'amalungi yasinga kusosowazamu ya Rahman yagamba mu ayis ennungi mu surati Isra yagamba nti kulidu Allah aw du Rahmana ayya ma tad'u falahu al-asmaul husna. Mwizo mwita Allah oba yatugamba nti mwizo mwita Allah oba okumwita Rahman naye ayina amannya amalungi ekitegeeza nti obuwangazi bweffe butulina okukola okusosowaza nnyo Allah mu linnya lye ery'obusaasizi kya bbeeyi kubadde okusaasira kwa Allah okutwetako mu kifo kino n'okutambuza programu eno nga bweri ab'ebitiibwa okubatangaazamu akatono Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ky'okuba nti yeeyawulira ebitonde okubanga bigabirira nga tayagala kubaako nsaalwa yonna ebikolebwako yakitwala nga kikulu mu busaasizi bwe kibula mu surati Zuhrufi yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ahum yaksimuna rahmata rabbik
waliwo omuntu yenna ayinza okuclaiminga okusaasira kwa Allah eri ebitonde. Omuntu yenna ayinza okwewaayo n'agamba nti okusaasira abantu bonna yabasaasira, n'agamba nti nahanu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Ffe tubawa provisioni zaabwe nga bwe banaabeera mu nsi, ffe tuteekateeka butya bwe banaabeerawo mu nsi. Warafana ba'd fawqa ba'd daraja, ne tusitula abantu abamu ku madaala mu positions nga tebasinkana, kale nga baawukana mu madaala mune mu bifo bye baba balimu. Allah yagamba nti ekyo yakikola, yagamba nti ffe tutematema, ffe tutunuulira buli omu bw'anaawangaala mu nsi muno. Warafana ba'dahum fawqa ba'd daraja, tusitula abamu mu madaala, n'agamba nti liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, abamu basobole okubanga bayambako banne baabwe mu birala. Wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un, okusaasira kwa Allah kwe kusinga mu ebyo byonna byetusobola okubanga tukuŋŋaanya. Waliwo omumanyi madamu Hawa ayitibwa Khatim al-Asami, yali musajja muyivu e Muslim schooler, yagamba nti ra'aytu nnasa yatahasaduna, nalaba abantu mu kifo mu yali awangaalira mu area mu yali awangaalira mu locality gye yali awangaaliramu oba mu kyalo kyewaabwe. Yagamba nti nalaba abantu nga bakwatira bannaabwe ensaalwa mu ebyo Allah bye yabawa. N'atunuulira abantu bonna nga mu kitundu mwali abantu basaalirwa banne baabwe bakolako ensaalwa. N'agamba nti wanadhartu ila qawlihi ta'ala, nentunuulira etteeka lya Allah lyagamba mu Qur'ani ligamba nti nahanu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, ffe tumanyi buli omu bw'anaawangaala n'omusitula amadaala. Yagamba nti ye kyamumalira okutegeera nti eddaaliro Allah yabaliwadde omuntu. Nolwekyo abantu bonna balina okukimanya era babeere benkanya nti Allah waba awadde omuntu kyamuwadde alina okubeera nga naye yennyini akyenyumirizaamu, kubanga abamuwadde ye Allah. Okumanya Allah yagenda wala ne mugabira riziki kuno, kubanga ekitawaanya abantu ensaalo nnyingi bagikola nnyo mu riziki. Naye okuba Allah yalina erinnya lya Razzaaku, ye mugabi. Mu surati Ra'd yagamba nti inna Allaha yabsutu rizqa wa yaqdiru, Allah ayanjululiza riziki oba agaziiza riziki mu bantu, wa yaqdiru ate abamu n'abapimira. Naga nti wafaru bil hayati dunya, Allah baba wadde ku riziki ate bo basanyuka nnyo oluusi n'amwerabira. Niyaga nti wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata, bw'oba ogerageranya eddunya n'akhira ng'okola comparison eddunya n'akhira, oyo gwawadde ebingi era teyeetaga naye kwerabira Allah, kubanga ate akhira yekola ki? Yesinga. Nolwekyo madamu Hawa nti mu bufunze abantu okuwangala mu nsi, ekyo ekigambo ky'okuba nti tukwatirigana ensaalwa si kirungi n'akatono, nti atuwadde agabira riziki, okugaziya riziki ye Allah. Ayagala yenna okubeera nti afuna obulungi obw'okugabira riziki alina bisaba Allah, kubanga amawanika gonna ekifo ky'okulemera kunno okulowooza nti lwaki afunye, lwaki alina abaana abalungi, lwaki ebintu byakola byonna birungi, azimbye abasobodde okufubako watuuse, ekisinga okuba ekirungi kubanga nanyini bigaba waali ye Allah, ate ye musaasizi. Kati tugamba nti byonna bisabye Allah, osabye Allah ku musaala obengo osobola bimusaba bikuweereze nga mu bufunze. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala mwayagimaliriza nayo ku kigambo ky'okuba nti yalina amawanika, yagamba nti wa in min shay'in illa indana khazainuhu, amawanika gonna ag'ebirungi ffe tugayina. Naga nti wama nunazziluhu illa bikadari ma'lum. Eyo aya condition yesinga okulemesa abantu mu kulusekaita ekyokuba nti Allah awera abantu mu biseera baagala bonna abawe at the same time. Kati ate Allah aya Allah nungi eri mu surati Hijri, Allah yagamba nti wa in min shay'in illa indana khazainuhu, amawanika gonna ag'ebirungi buli kyonna kyonna ekirungi kiri mawanika gaffe. Niyaga nti wama nunazziluhu illa bikadari ma'lum, tetukissa okujja kuwaliwo fixed time jajja okuweera okw'omuntu amakulu nti waliwo ogwawa mu buvubuka, waliwo ogwawa mu bukadde, nga amakulu nti enteekateeka y'okugabirwa yonna amawanika gonna Allah yakolaki. So nekyo mu conclusion nemba nti mpa ekifaananyi ekirungi nti okugabirwa kwonna okulungi kwonna kwa kitiibwa Allah, so tubateekeddwa kubaana. Naye nga ensaalo eno kyerina obuzibu bwayo, muntu waabeera nayo era yebawaliriza abantu okugenda mu bintu by'okuloga.
era ne bayimirizaawo ekigambo ky'eddogo olw'okuba kasaaba n'ensaalwa atandika okuva nedda okuva Adamu yatondebwa abantu batandika okuba n'ensaalwa mu bantu abalala tetandise lwaleero abaalizootinga abasalawo okugenda mu bintu by'eddogo era ensaalwa yabasukka ne basalawo okukozesa ebitonde ebirala shaitaani bagikozese nga bagituma okubeera nga etuusa abantu ebatuuseko obulabe okuva mu mirembe gyonna era kyekimu Allah subhanahu wa ta'ala atukuuma bukuumi ffenna Mr. Sekayita naye nga tulina abantu buli bakolerako ensaalwa eyo esobola okukosa kubanga eyitira mu layini ya shaitaani n'amajinni nesobola okukosa olw'ensonga nti omuntu oyo akozesa sisitemu ey'okuba nti abaako byakuweereza ebiyinza okutataaganya nolwekyo nti mu layini eyo omuntu yenna ayagala okuba obulungi okwekuuma ku mbeera y'ensaalwa esooka yeekwate ku Allah kuba Allah yagaa nti wahuwa maakum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basiru Allah abeera nammwe bonna muba muli mu kubakuuma n'okubawako obukuumi era bimukola byonna biwookinga amakulu abitunuulira ekyokubiri Allah kyatukolera madamu Hawa ekitutaasa ku bintu by'abantu ebibi nga bataddeko enve oba naga amaaso amabi Allah mulungi nnyo waliwo aya erimu surati Ra'adi Allah yagaa nti lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah Allah yatusaako bamalayika bana regardless of being a Muslim or non-Muslim bali bana bamalayika abo nga kiyagenderera yamanya obukosefu bw'ebitonde ebirala ebyo tukosa mu kutusaako ensaalwa n'okutusaako obulumbaganyi Allah n'asalawo n'atusaako bamalayika bana nga bonna ku muto n'omuntu omukulu nga lahum their guardians batugadinga nga Allah niwandibadde nga Allah atuwa obukuumi ku bantu abamu ababi n'ebitonde ebibi naye ate era yatusaako equally bamalayika abalungi nga batukuuma kuba nti abakubya ku defendinga biidhinillah kubanga Allah yagamba nti wama hum bidharina min ahadin illa biidhinillah ono nanyini kukuba kuteeka konsaalwa talina kabenje konna kanza kutuusaako okujja nga permission Allah yakoze eki kati awo tusinga okunywerera nti oba oli awo sawa Allah abeere nga atuwamu obulungi kigambo ekyo yes ninja mna nanje wahura mazima taro ekiri kubaho Allah subhanahu wa ta'ala atakikunzire yes bitwikirize tubanze tuzewe kakie omukahomoro Onwa mkaga otaferwa ntuza kuba twine Daniel Arinda oguno muhangu ombyamataka kandi ntwija kuba ntuganira hakwibwa kw'amataka naija kuba natushobora munongo kabasa kwerinda ota kureba ngu tubakwiba orukugura ninga tubakwiba orukuguza iwe oyinonda kugura nonda kuguza oriyo norondi itaka ryo kuzaho konka abashuma tubine binje mukatari ni kirungi omutwari ishaka kujya ten broker gira hebuzo bike bwambuza wabo takumanya acharo tumukabura chairman LC1 ntwete katika chairman LC1 mukwa muronzere no wari kubanenga mukuru wanyu mwe ronda umuntu ari kucengera no yendo nyakwena jati oguno wakuncengera ronda umuntu mukuru akumanya hebye biro kusinga ibyo rukumanya uganireho nawe n'umuntu ogwo so umuntu karije nayita broker utakumanya ishora mubuze ujyo tukatuzo wa chairman wanje agire byakubuza narishika tuzo wa mukuru wanje narishika nte rogu ba abebembezi ban chairman yata LC1 yata kuyambere LC taroho ya LC yata roho terra kansara wanya abantu bona masibuga bugaturagara open mwene rebeka mu program eji tuwajiferwa orwa mkagoru shahemwe kuzomwebaza Orwa kabiri otaferwa ntwija kuba twine Dickson Cyabaseta turi kuganira ahakuhinga ekinyobwa ecyakashu nuts no chingota no chihamuchi igi niyo seedling iri kuhinga ekijuma nikiba kiri nkoko ryo no kireba noreba hati kubakitiremu cyamera rebe iki ne kijuma hati igi ni sheru hati kashu nut kuyamezire ya rugo mu ndomu nimukareba kigwire mbona akakantaka akari kuba karya kiyembe niko kari kurugame ibintu nkebi ni fact wenda ntukigura mu birebe ni harigama kantu nkaka ni kakanyobwa ni karugo mu ndomu kandi niko kamezire rere cye kinteki icyo kishero kirimo oyiro ningira nibyo waba no yenda ngo urebe kirimo oyiro eye kikaca yiguru mekaniko
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Alaikum salam salam wa wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna kanje na kwakira imuka humurako ndeka tugumize muna program yetu Nyamurungi, program y'obusiramu live aha TV West Studios. Mazima mwena nimbasima okuba ngo muri nitwe aha TV West live on program yitweji Nyamurungi ey'obusiramu aza Sheikh Huzaifa Kabyemera we bari munonga bambi we bari munonga Sheikh Huzaifa Kabyemera tokugiruga mashallah Sheyi wanyogwe kandi bambi nizo kuba nakwesira mashallah. Okay, so yanjira ngo greetings to Sheikh Totagara. So nibakweta Sheikh Totagara yakana ngo ya a very good man. Okay. Mashallah. Amin. So mnonyanje turiyo tureba nshonga ekwatirene nana itima omuntu okuba ni itima kandi buri omwena naye manya by the way checking umutima gwa wareba omuntu yagira kantu karungi no hurura kubi you know no hurura kubi nari so wano hurura kubi masema iyo kwate Allah subhanahu wa ta'ala shaba munongo kureba Allah subhanahu wa ta'ala yakwihamu akanyama kakabi abo kubaka akanyama kabasa kuruga mu gunyama hango munonga oshange wakore yes oshange buri kirungi cyawo cyona masema cyahwerekera yes so de kanza wa omukuru huziri asekaita nani mshabo tushoborera kabi akari hamuntu kuba nanitima naam barakallahu fika wa jazakumullahu khaira hati twantu sakureba hakabi akari ahitima ry'omuntu noreba itima ndirete bintu byinji hari ikintu kitwetwa obunafusi ningasoba ka cyetanto mu ryankore obuna umuntu kubana aryekehindure arukura agumana araba abantu enyuma hato umuntu kuba yinitima rijarugamu okumuhindure cyehindure abantu abandi azecoranga kakigambo mu Qur'ani umushura ya kabiri aya ya 8 Allah kana atoreka abanafusi bono bashaki abantu abafiro mutima binitima mu mitima mbashaki Allah kagira bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ntina no mu bantu harumwe abantu abakweyeta ngo batina mu kamaruhanga kandi nibikiriza ngo kiro cyemperu nkiza kuba kiruho konka omumitima yabo batakucikiriza nakigamba no kumureba umureba ngo mazima no muyikiriza konko mu mutima konko mu mutima afire aje kizunde cyenyine nico kurebera Allah subhanahu wa ta'ala kuyagambira umuntu akuhinduka umutima atyo akagira tarakomera aho yajati yuhadiuna Allah walladhina amanu wama yakhdawuna illa anfusahum wama yashkurun ngubona bateka ngo babuzabuza biyikiriza wallahi abibashitama nabo okumworeke cyotari ozwire kanzu otiremwe kofira yawe norebuka ngo muyikiriza konko mutima tukokozirota twori hatoriyo noyereke kintu cyo takozireke icyotari turiyo tureba itima ni reta ki ni reto muntu kuja kabeke hindure ahari batahibe ningo mu community nco kurebera ngo urahanga kana turabura akana tusoborera ngo abantu bakushabatyo mbakora batanibera byabata nco yagiriye ngo nano mu bantu harumwa abantu abakweyeta batina mu kamaruhanga watangire konko mitima yabo batakubasa batachine bakaguma nitima bakaremesa abagenzi babo okutambura nano gukora ibintu ebikubatwara umisho sister Hawa oyina kantu kuwagamba waza kanshemeza kandi kine kintu kikanyizya wagira ntumutima gw'omuntu owitima nanakimanya naba nakimanya we ruhanga akakora omuntu yamuhereza umutima yamworeke kibi nane kirungi kandi byo nabiri aha mutima gwe owitima yaza kuruga nanakimanya ngo kinkuza gukora kikire hata icyo cyoreka ngo ruhango umutima gwe yakwire ni gukoreke vi iwo yanga ogoma ncho kureberana no mbiburi nangwa in fact mbiburi Yesu wo kuyabe nashoborera ukureba abantu ababa bine mitima mbi akajya ata abantu banjabo nibampereze kitinisa cyahamunwa konke mitima yabe ndahare
ati Yesu arikwenda kuoreka abantu aba hari abantu bokushanga bagama munonga hari Yesu munonga bakwemerera konka oshanga emitima yabo munda ekiba kushohoza ha mutima harimi cyo kirinkahi hati na Yesu yaba tuoreka nkumuruba bugana abantu batyo mumagende hompora akwamba binitima nibandi bagesa aho kushweke kibina ha mutima kikire ngwenu itima nirete bintu byingi munonga bibi munonga aha muntu aha magaraga abantu aha community unangwa n'ubwa kuba kushoma noshanga kugira ngo mwana kasikirite Mario wabo omuka nibazo mu mashoboro noshanga nanda ashenka yashisha bata mutayiwe ateka honke bitabo kugira ngo namusingo mu class ayende bitaba byose ebitaba bishike mwamizi aha bwaki itimera umurya mutimeri ebi bintu umuntu okore bintu ebirungi inkirugaho umuntu kureto mutima mu byondisho hawo kurebuka je nkoko kurebuka umuntu nakureba najyanti konka habwaki na shati nkibanki basangwa initima ayina kantu wako aha mutima kandi obusiramu ikibita kwikiriza nibukizibira munonga omu aya nyingi mu Qur'ani omu hadithi nyingi nizitwe hanangirizo omuntu kuba muturage konko kuza kuba muturage no banzo buzo mutima gwa wahurira makantu kakushasha hati buzo mutima ecyo kikuza gukora kishikire kari akantu kawo kishikire think concept kishikire hati wabuzo mutima ruhangana za kuhwera nakwa answer ekire ako mutima gwo ngukugambira ngo cyo kiwaza gukora nekitima necyo mutwaza kubi kishikire to kuza kukikora wayizo garuko buzo mutima china ikikuyambira abantu ningiwe nikikuyambira kahi no mango abantu abakukira bwingirwa kositima nacwekereza batahibe mazima tabandize kwebuza no mango abantu binjo mukarura kahwire barire sente za ba politicians kandi batari batezi bakaruru no rebitmerio oriyo no sereke kintu echo riyo no yoreka n'ikindi nanecho ina mutima niki mwino otari mutezi wakaruru otini itima no rira kisente zo muntu okabura kumutora gonka niwe nobo zimperire kinda first place we yakwereza kasente manye ko yakwiswire manya turasisa hawa hati wota rokanya kareke otakaka kwata mugeti ngaha edini takucikiriza tinkurya sente zawe ndakuza kuhereza karuru omugambire direct omuntu agende kunga abantu batino gwisho nati nagamba mazima kandi asigaza ituma ha mutima asigwa kubi kandi arabya kubi n'abantu abandi no manya sister hawa ngo bamemba ba parliament bingi munonga abanyigire ba agents babo ngaba bagula wali ngabagula onye bakamariza ko bamuhire tiyamagwa aha bituma ayina nakakuriya kariye nariyo kwariyo hato shango mu community obururu bwagwa tokira musyamuntu no murabaho burabahongo ko wakora akari umwana wawe mukana umurya kumwe ko katwaje habwa karuru kandi kapiyo kakore twitimeri hati nimbe hananyiriza abakutureba ekigambo kitima ni kibi munonga omumagara gomuntu ni kibi munonga omubiri gomuntu ni kibi munonga mu community kore kintu cyesheme kuba no ukora kandi okihiro mu okushoma Qur'ani ekitinisa okenge ruhangana tugaiding ata omukutwazo umuntu wazayito munsi omuntu witima Qur'ani ne mugamba hoki hadithi ni mugamba hoki hato wene kuturaje kandi obo muntu ashugine omu community obase kutambura n'abantu bitu omumbera ehikire. Okay, barakallahu fikum ni janwan wanje wahora bitu tutakagire wa Sheikh Segirinya na nyenda kwizusie ngo of course Al-Rahman Allah niwe musasizi yes kan wari kuchira okusasira ngwe niwari kuchirayo umuriba niwe musasizi niwe twene kuba ntushaba so mushabe wabo kine mwaka kanyama ninga shembe bejo eyo mutima mubi eyo butendeza abandi eya rwango nachi mazima mushabe naza kuyamba munonga inshallah taala obase kuba omuntu omurungi kana bwe tureba Allah
subhanahu wa ta'ala ni Ar-Razzaq niwe omugabi niwe mugabizi niwe kugabirira abantu so iwe mushabo takashaba abandi utakaza mubafumu kandi biki you know shaba Allah subhanahu wa ta'ala naza kubana atazombarangi mazima nguwo ryo noronda ubwiga simanyi noronda kino uwo ryo shobugana ore bakajwa karu kajya unkenda kuhendeka kumutera ngangu niyo waza kusaba ubwiga watamutine kito najya nk'ikito siga hari ubwiga wachikaje okay so deka nzo wa Sheikh Segirinya Umar bamweta bata Totagala. Urati bakwita Totagala. Nickname I used to tell people not Muslimu makutagala. Terera Totagala. Togena mbalanji. Oh okay. Now Bismillahirrahmanirrahim. Once again nsaba Allah shise kingi atu wo bulungi mu nsonga eno. Amen. Aira atuterereze bisigadde inshallah. Mufunze olwo kigambo kinyagadde okona ko madamu Hawa nga nakyo kikulu nti enve tekolebwa abantu bokka n'omuntu asobola okwekolako enve okusa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibolaba nti yatutendeka nnyo okubeera abeegendereza bw'oba naawe ofunye ekirungi obutakyekolako nsaalwa n'ogwa mu ttuluba eryo nga gwenyini gwokyefiiriza Allah yawa aya eri mu surati al-Kahfi surati Kahfi essuula esomwa ku lunaku olwokutaano nga luno era ombaka yajogerako ebirungi bingi yagamba nti man hafidha ashra ayat min surati al-Kahfi usma min masihi dajjal omuntu yenna singa akwata aya 10 oba okuzisoma Allah mutaasa masihi dajjal naye mu surati Kahfi Allah yayogera nnyo ku kigambo kya envy engeri kyakosa omusajja omu gwe yatunyumiza nga alina ekigendererwa naye nga yennyini yagyekolako n'agamba nti Allah yagamba nti baada audhu billahi minash shaitani rajim wadakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wala in rujidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafaita billadhi khalaqaka min turabi thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta jannataka kuta ma sha Allah la quwwata illa billah. Ekigambo ekyo kikulu era otujje ekigambo ekyo obujulize mbaka byatuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti waliwo omwami yayingira mu nnimiro ye nga bwenzo okuyingira mu mwanyizo oba lusuku ngolo oba nyumba yo oba dduuka lyo oba baana bo oba byonna bimu kubyengera Allah byabakuwadde ate ngoyagala Allah bikuteremu baraka tobikola gonyini tobikola ku nsaalwa oba tuwekola ku ensaalwa gyoli naga yebwe yayingira mu nnimiro yatunulira ennimiro n'agamba nti bannange nti ma adhunnu an tabida hadhihi abada sirowooza nti ennimiro nesobola okuggwawo era wama adhunnu yayongerako n'ekyokubiri ate nga kinene madamu Hawa naganda okusinzira ku nnimiro gye nnina eno oba yali yantende okusaba kwamanyi nga boogera yagamba nti wama adhunnu sa'ata qa'ima era sisuubira nti n'ekiyama kyakubaayo yebwe yalaba ennimiro ye n'agamba nti amaze ati etiba egudde akaleka abaganda boogera alaba yamalayo n'agamba nti wama adhunnu sa'ata qa'ima n'ekiyama simanyi nti gyekiri kaakati n'agamba nti naye kale wekinaba gyekiri wa in rujidtu ila rabbi bunabanze wa Allah la ajidanna khayran minha munqalaba kitegeeza nja kufuna ate ebisinga wano ate olaba bifunidde wano wabanga kiyama gyeri ate nja kufuna ebisingawo munnewe gali ali naye n'amugamba nti akafaita billadhi khalaqaka ekigambo ekyo ekyokuba nti ogaana okuba nti oteekawo embeera eraga nti Allah yakuwadde kiba ekibalanga ekyobukafiiri buli woyogera bwoti mu njogera eyo obo kiba kya bukafiiri n'agamba nti walaula ekimbalimaliza nakyaga nti walaula idh dakhalta jannataka kuta masha Allah kale singa yayingira mu nnimiro ye n'agamba nti masha Allah la quwwata illa billah kigambo ekyo kikulu ku muntu yenna aba alina dduuka lye oba alina baana balungi abaana bali mu biwummulo abantu babasuuta kuggo nyino ojja n'obisuuta abaana bongeri gyobalabye nga bakuŋŋaanye bali wamu awo n'obalaba buli wogenda obbogerako nti nyina abaana abalungi gamba nti masha Allah la quwwata illa billah ekyo kijjawo ensaalo gy'osobola okwetuusaako gwe wennyini ng'eva ku ggwe lolwekyo nti ensaalwa nkulu weeri era mu society mweri okumanya nti yagenda wala
nawe wenyini nobasa kugesa nawe osobola ogyetuusaako aho kuba nawaza mu mirror you admire yourself so no shomeje mashallah nakuwata tukoma okwewana bwewanyino gandi banenga ndabika bulungi ngandi super naddala abakyala gandi ngandi super kuba babeera nnyo mulusi mu mirror okusinga ku basajja n'abasajja babeeramu naye abaki kati buli wotunula mu mirror niwiraba n'olaba omubiri gw'olina gamba nti masha allah la quwwata illa billah oba wejjeko ensa ate kyewunyisa ayinza okutunula mu mmira oli ow'omu mmira n'amulabikira bulungi okusinga yenga madamu hawa okukakasa akabenje akali mu nsaalwa omubaka yamukolebwako yeyini muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja bamutugamba mu hadithi ennungi yagamba bamuyita Lubayd bin Asam esula zino ebbiri zaali zikka zajira ku level yakuvumula mubaka nsaalwa n'engeri gyelayingiriddwamu kubanga ensaalwa libanga ddogo mu bufunze libanga ddogo omuntu akozesa ensaalwa eyo neyingira mu kiti ky'eddogo sihira kati mu bufunze omubaka yenye sallama yakolebwako ensaalwa ku musajja omuyahudi gwe bayita Lubayd bin Asam. Lubayd bin Asam yali yasaalirwa omubaka embeera gye yalayisaamu nga nabbi ate nga musajja mulungi kubanga mu kusimamu ruwaya ezoogerwa yali musajja mulungi nnyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bwe yamukolako ensaalwa n'agenda n'akola eddagala lye n'amutuusako obulabe. Aisha anyumya agamba nti okumanya lyakosa omubaka yatuuka ekiseera ng'ensaalwa emukutte nga gye bamukozeeko emukutte nga takyasobola nakutegeera kwawula nga nafunye ewudhu oba saafunye ewudhu kale ng'ali unconscious mu biseera ebimu naye mu bufunze Allah nassa mukwano gwe Jibril alayhi era kyenjagala nsomesa abantu nafunye ka chance kano ng'owaddaawa nti ekifo ky'okutawaana mu mbeera ennyingi ennyo singa bakozesa essuula zino bbiri ku level gye zakkirako ku mubaka nga zimuvumula byonna eddogo n'ensaalwa baba bakoze bulungi singa bannyamba nze ng'owaddaawa oba wanoonna mu western ne bakozesa essuula zino bbiri nga bazisosowaza kubanga yatuuka nozitwera mu salaatul mafruudha buli wamala okusala dubulu salaatul mafruudha subuhi ogisadde zirina okusomerwawo dhuhuri paka ku ishaayi ne mu kugenda okwebaka tuziyigiriza abaana baffe essuula zino bbiri zirina ayati 11 naye nga ebyali bikoleddwa ku mubaka oli yali akoze ebifundikwa byali 11 kati Allah mugezi nnyo yali ayagala kuvumula mubaka n'aleeta ayati nga buli aya eyina ekifundikwa kyejjayo kuba yasooka nassa falaki egamba nti bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri hasidin idha hasad ila aya semba yogera ku nsaalwa yaga nti n'obubi bw'ensaalwa mu kiseera kyakolera ensaalwa kubanga oli yali akoze ensaalwa wa min sharri hasidin enve yali akoze enve ku mubaka kanaga nti wa min sharri hasidin idha hasada n'oyo nannyini ensaalwa wagikolera wennyini twewala obubi bwe ezo nezijja nga ziri aya ezi 5 kati ne balina omubaka kuba yali ali awo Jibril ali mu mujjanjaba kati Allah nassa essuula ey'okubiri egamba nti qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Omubaka naddayo mu kutegeera ebyali bimukoleddwako mu kumukosa ensaalwa yali mukoleddwako n'obukosefu yali afunye bona afflictions yali afunye zonna ne zimuvaako naddayo mu kutegeerako. Kitegeeza nti bw'aba omubaka yennyini yagezesebwako ne envi kitegeeza ffe abantu ate tunakubanga twenywereza nnyo. Barakallahu fiikum. Barakallah ninjira mnani wanje wahora mazima ezi sura twine kuba ntuzekwata mnonga okulebango kandi nitwirura hare nana oburoji abebisho naki ebyo byona bibase kutika hare mnonga bitakatukwata. So Sheikh Huzire nani kushaboteyo akagambo kawe kamuhero akatasigaze dakika buke masha Allah barakallahu fika jazakumullahu khaira. Aha nshonga itu aturuho nyone ni nkutira abantu bito bakutureba aha mushomo gutwatandikira izoba ogwensharwa ngo mukore solution yeji mugume mwe mukahekiro shanki 10 murame mukamarahanga mumweshengereze munonga bihe kintu echo mu mutima ekyakabira hare mbaze tukozesa ni byingi
eyo kujanjaba omuntu yarwire ibintu bikushisha bityo irogo abira amajini arireki mbazeraho myingi munonga she Yusufu naguze je mbazi ni myingi munonga tutambura nayo kadu wayibanda ne tutambura munonga aho kuba ati eco kureberaho hati nkebero mukaga na debero mushanju ntuzo kuba turi ya group abo imbazejo yari kutambe bye bintu ebyo biturumwe bitwantugambaho esharwa kuba nirogo kuba na kibona yituma abana bakuzaha amashomero bashimye kumbagena nege mbazi akubera mu Qur'ani bacomire mu Qur'ani nembazi mirungi kandi yahabo abantu ayibashimye kumbagenda nayo era abatambere ebyo bintu bikushabityo abazire bona nimba kunga kandi nimbeta tutambureje turebuce ngo twayitambira ekirware cyo tikirungi na nabana bitu nkiza kubasya habi. Okay, barakallahu fikum. Sheikh Gamuka Kamhero tendere program. Madam Hawa tukuyanziza nnyo Amen. Mukumaliriza kwaffe twaga tuse message eri abantu nti amakubo gonna mbaka preventive measures yateekawo naterawo amakubo ago kujjanjaba abantu banywere nnyo kwa dhikari zaabwe. Yes. Ebbanga lyonna nga beekuuma obutafuna bukosefu bwa bitonde bibi. Ne bano era njatwala omukisa guno gwebaza abamashekha abamu abagezezaako okuba nti bayamba ku bantu naddala ku baana b'amasomero abaana b'amasomero baba package zaabwe zibayambako kubanga gye bayita yonna abantu babasaalirwa nnyo kati naabanga asobola okubaako products zaamuwa era njatwala omukisa guno mu capacity yange ng'omukulu wa ddaawa okwebaza Sheikh Yusufu Juma Karule district w'Ibanda nti yatumiza products zennungi ezitaalaka ku nsonga inshallah. Okay, barakallahu fikum. So mnanu wanje program yetu niko yagenda etyo kampani yangu mazima hine chiwayegamo betu fayu mnonga okuran sitima wabo rine kandi wabo tarine fayu mnongo kushaba Allah subhanahu wa ta'ala akwetanta zokuri abangi itimere tiri yakikaho ninga shabandi atiba kwisya uchibi ahawitima yabo sahana siganda hawasale musa kana nyine mu Sheikh Huziri Sekaita director wa Western Muslim Youth Network hamwe na Sheikh Segirinya Umar Totagala kandi niwe secretary wa dawa omuri Isinchiro Muslim District atyo tureba nshonga ekwatirine nana abantu abinitima nana kabe kacho. Yes, so twaza kubendeza kurara kurungi wa hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi y'uri kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Orwa kabiri Otaferwa ntija kwa twine Dickson Chabaseta turi kuganira ahakuhinga ekinyobwa ekya cashew nuts no chingota no chihamuchi igi niyo seedling iri kuhinga ekijuma nikiba kiri nkoko ryo no kireba noreba hati kubakitiremu cyamera rebe iki nekijuma hati igi ni sheru hati cashew nut kuyamezire ya rugo mu ndomu nimukareba kigwire mbona nakakantaka akari kuba karya kiyembe niko kari kurugame ibintu nkebi. Yes. In fact wenda tukigura mu birebe ntiharigama kantu nkaka nikakanyobwa nikarugo mu ndomo kandi niko kamezire rero cye kinteki icyo kisheru kirimo oiro ningira nibyo waba no wenda ngo urebe kirimo oiro eye kikaca yiguru mekaniko. Sunday ataba bakazi bawe nano wakatano oryo muhanda okabari iyana waboti umumu yino kwa bafunze no kwa bahangwira
hati utokwenda omuntu abine omunda nkahe nyabumba tokwenda nyabumba nyabumba shinifa kinayo so omukazi abo wagira amabondo kandi utarukuruza kushora tarushora n'omukazi muhango wowe n'esente zawe shora omukazi muki omugomore mungu wamwegomora bito bokushora bine nyashi bakagenda baza kurenga hariyo kibuno reba mufa kinaki